gasat. Ay, Senyor Pedro, nakalaba ako. Kaya't ko mga alaan ti sweldo. Sige. Ited ko ti sweldom. Ngem sakbay na, agsarita tapay. Doray, kaano asakaem ta insaldam kanyak abalay ken loteyo? Ay, kwa senyor. Awan pa'y matpang sakak. Iremedyo Inkarim kanyak akalpasan ti 2 bulan kat sakaemon. Tano di mo masaka, kukwa kun ti balay kan lotem, tadayta ti tulagan ta. Kwa, senyor. Namwa ka manugal kagayam. Ket nalabit na naabak ka, iswa di mon masaka ti insaldam kanyak. Tanam namam siguro, agsugal ka, ket madoble ti kwartam. Senyor. Naku namidi nga emergency ti pangusarami ti kwarta. Isu nga imanugo ta kamang salda iti balay kan lotem. Angam sugal mat gayam ti nangaramatam. Senyor. Ket laglagi pam toray. Iti ganito at di mo masaka iti naituding aldaw. Kukwa kun ti balay kan lotem. Kaya't nasawan. Umanaw kayon iti dayjay abalay. Senyor, kasyan na kami awan sa bali apapanan may. Bayam tay remedyok ti pangsakak, senyor. Masapol nga ikalay sam ni Roslen. Tapno saan da tayo apapanawon dito balay kan luti tayo. Nakasalda iti ama na to'y balay kan luti tayo, anak ko. Saan ko nga ayatin ni Roslyn, nanang? Ni Angie ti ay ayatek? Ay, awan maganab mau iti dayja babae. Kita aman ti kabibiyagda. Padamot layda na kurapay. Kan uliladan adamang. Iso ti kayat ko ama asawa. Gapo ta iso ti ay ayatek. Awan pang saka tayo dito ibalay kan luti tayo. Sa dino nga iti papanan tayo. No papanawon da tayo dito. Basol yu day tananang. No saan nyo ko mga insalda? Di saan tayo ngagparikot? Di kang sumugbat pa'y. Basta ikalay sam ni Roslen. Nang runa kat bak nang da. Kitaman, nagdakil ti sweldom kas driver ni Roslen. San, jakat, ni Angie ti ay ayatek. Ket iso ti kalay sak. Naimbag, tay may kayo manin aglaban na Doray. Apag iso, updated ko kada kayo. Amok ang magustuhan nyo. Ha? Anya ngay day tamam, Roslen. Ikan kayo iti alahas. Ha? Alahas? Wan, itad kun kada kayo tay aritos kan kwentas ko. Naumak naminan kada gijay nga alahas. Ay, talaga, ma'am? Itad mo kanyak? Wala na. Imbes nga ilakok, itad ko laangan kada kayo. Ay, no kasta, agyaman ako unahay, Ma'am Roslen. Kaya't ko atulungan nak iti anak nyo. Gapot na aggusto at talaga kan ko. Awan pa rin ko iti dayta, ma'am. Kasanungay daytan, nakurapay kami laang a pamilya. Sakat ti balay kan luti may, nakasalda kada kayo. Awan parikot iti dayta. Nulakat agkatuluyan kami kini Frank. Ay, hindi ka danag, ma'am. Kasaritak ni Frank, may papandi iti dayta. Frank, mapanta iti mo. Adda kayat ko agatangan. Kunak no iti opisinang ti papananta, ma'am. Mapanta pa iti mo. Taado ti kayat ko agatangan. Sige, ma'am. Kayat ka nga igatangan iti arwatam. Tadyak kayat adudwala ang tikawas mo apag sinsinno katam. Wow, ma'am. Di ka nagkagkad. Diyak kayat ati driver ko, kapimpiman iti imatang dagiti gagayaw ko. Di ka nagkagkad. Basta aglayon ta ijay mall. Manang Angie, itay ka payapalpaliiwan ah. Di ka ngamin matagtagari. Gapo ka di tabas iti nagpaparlo rita? Pampanunutak ti masakbaya, Minda. Ngamin, nagsardeng kan iti panagadal mo. Sana parikot day tamanang. Takalpasan ang mabayadan ti utang ta. Agtuloy ak nga agadal. Ngam no mabalin, saan ka kumangagsardeng nga agadal?
Manang, agtrabaho ako maiti sa bali. Kayat ko ti agkatulong ija Manila. Tapno matulungan ka nga agbayad ka dagiti utang ta. Imbagak matenken ka, adyak kayat nga umadayo ka. Kasano no, dadakas ang mapasamakan ka. Ay, anyamat nga minan ti kastoy, Manang. Nagdakkel agad ti utang ta. Naimbag kumamat no sana pimusay ni Nanang. Awan sirbi ti inutang ta pinagpa-ospital na. Anya nga rod ngay. Nalabit nga ijayin at talaga tinagpatinggaan ti biyag ni Nanang. Gat, kasano itan, Manang? Saan data asardangan dagiti agsingsingir ka data? Ano san talatan? Tinapatag. Adda maitid ta nga oray sa gabas sitlaang. Iti kasta, inot amaksayan ti utang ta. Nanay, nagpintas daytoy bag nga insangpet ni Manong Frank. Ay na, uray ti para kanyak adaster. Nagpintas. Ginatang kano ni Ma'am Roslyn, idinapanday jay mool. Kan, ado ti ginatang na para ka ni Manong Mau. Ga? Nagsaya atan ni Ma'am Roslyn. Ay, wen, pudnot ako naman akaw. Isungarod ako na ka ni Manong mo nga ikalay sana kumalaangan ni Ma'am Roslyn. Nagsaya atan no kasta, Nanang. Iti kasta, mairanod tamot iti kinarangay. Bayam, takasaritak manan ni Manong Mau. Ay, wen gayam. Ayan ni Manong Mau. Nakitak matarimwar itay. Nay, napananangay katrabeng. Jak ammo, Nanang. Basta rimwar. Apaman ana idisuna dagito insangpet na. Oh, ato iti kape. Agkape ta. Nalamag ita arabiin. Agyamanak. Kumusta kan, Angie? Nasaya at latta. Sika? Kumusta ti trabahom kas driver? Awan parikot. Kaya't ko kumapumanaw tan iti dayto a lugar. Taapay. Umadayo ta. Jak kaya't mapukaw ka iti biyag ko. Sikat ti ayayatek. Awanan sa bali. Apay ka di akas ta ti ibagbagam, Frank. Agayat kanyak ni Ma'am Roslyn. Ket iso ti kayat ni Nanang a para kanyak. Anya? Iso na mabalin, umadayo ta. Kasanon ti kabsat ko? Isurot ta. Frank, No talaga nga ayayaten nek. Umadayutan. Mapanta iti adayo a lugar. Ket ijaytan nga kalaysa. jak kayat ti agdarasudos, Frank. Saan anasaya at ti kayat mong aramidan ta? Ay ayaten ka. Ngam saan nga umanugot iti kayat mo. Kagrunaan na. Ado ti utang mi ababayadan mi. Sang kumapay day ti a problema. Sakbay asang wak ti maipapan ka data. Sige. Sika nga rin ti makaam mo. Papa, pangasim. Bayam kumapay laang tibalay kan lote da Frank. Kaasim at da Frank. Kan may sa, di namot amo nga insal dagayam ti inana tibalay kan lote da. Maruam dalang no kasta apampanuyunuyam ida. Papa, ay ayatak ni Frank. Anya? Agayat ka kin ni Frank? Awan la ka din ti sabali a magustuam. Awan, Papa. Iso laang tinamagpitik iti pusok. Iso ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Ang Pangaasiyo, Papa. Kayat ko nga agkalaysa kami kin ni Frank. Naragsakak iti tong palbiag ko. No iso ti maasawa, Papa. Oh, sige. Sika nga ron ti makaam mo, iha. Ato yan ti pagbayad ko, Tata Mario. Pasensya kayo kumapay lang, iti day ti maitid ko kada kayo ita. Barang manayo nakto pa inton sumaron no. Sige lang, Angie. Ininutom lata na bayadan, tinautang yung kanyak. Sana bale, tawan porsyento na. Day ta tidakkel unay apagyamanak, Tata Mario. Nasayaat kayo launay. Oh, Angie. Ada ka matgayam? Juan Daniel. Ala, padawan kayo pa'y. Tainak ijay tigir eh. Sige, Tata, katagyamanak manan. Umay ka, Angie.
Mapantay di kusina. Inta mangisagana iti meriendaan ta. Nakababain mo't, Daniel. O may kakit din. Amok amabisin ka. Amok asaan ka pa anagarmusar. Sakbay ngay may ka. Kasta nga, Rod. Ikatpod no amabisinak. O may kakaro din. Mapanta ni di kusina. Kunak man no merienda. Ngamin na po'y mo't kan sidaan ti kananta. Katun tapno mabsog ta. Di ka nga rod nagarmusar. O di manganta. Ala, mangantahan. Nagimas ti sidaan ta. Sige, mangantan. Kan sakbay nga agawid ka. Inta pa'y mangala itinatnatang ayawid mo. Ha? Isaanan, Daniel? Nakababain mo't. Siyak lang rodan ti si uutang kada kayo. Kanayon dakpay nga ikan itinatang. Kadmaan awan matdakas na. Ken, uray man, tas ipupuso mat nga itid ko. Saan mo matatakawan? Alaman laangan. Nakasaysaya at kaatalaga, Daniel. Ala, mang puros ta itinagduduma abo nga tinateng. Naglawa at talaga ti kanatangan nyo, Daniel. Isumat lagayam ang nakabakbak ng kayo. Adapay poultry kan pigiri ni tatang mo. Adupay tiba ka na Uy nga, Rod, nakaapapal kayo. Nagagat kami lang amin. Isu akanayon met ti parabor kada kami. Kaya't naasawen, no nagagat ti tao, adumet ti magimulan na. Sa bagay, gusto ka. Ala, bang puros takit din iti yawid mo anate. Nagpayag ka, Manang. Nagado ti agur-uray a customer. Nagawid ang tidaduma. Agsublida ka no laangan. Ay, kasta ka di? Duduata ngamin dito'y parlor. Iso ano kasta nga do ti customer. Di ta amin maasikaso, ida. Kapugisak man. Nagawid akpay ngamin ijibalay. Inyawid ko pa'y tinatang nga inted ni Daniel. Nagado ngamin. Talaga? Libre? Uwan. Ala, mabiit lang ta asikaswak ti may sa customer. Rabiin. Kaya't kung ti agawid, Ma'am Roslyn. Saan pa'y? Ditay ka pa'y. Kaya't ko nga uminom ta. Adda silad apagturugam dito'y panay. Kan adda kawas mo dito'y. Kompleto. Gaputaing gatangan ka. Kan nadalos, gaputaing palabakon. Ma'am. Di na kun awagan iti, Ma'am. Roslyn ko namlatan. Diyak kaya't ti maturog dito Agawid ak, ma'am. Di na kumapaayan. Nabanugang. Iso akayat ko ti uminom basit. Tapno daras ang makaturog. Daniel, apay adi ka pa'y maturog. Nagpaangin ak pala dito'y balkon, papa. Papa. Agkid-kid kayo kadi. Nagdato na kini Angie. Sana ngagpilpili iti parakan ka. Basta laki din na saya at ugali na. Ken saan asadot. Papa. Tamumat, jak kayat ti sadot. Nagagat kami iti day di mamam. Isu ngay masenso ti biyag tayo. Wan, papa. Amok day ta. Awan pakibiyangak iti kayat mong arman. Basta'y pasiguradom anagagat. Ken nasaya at ugali na. Agyaman na. Takinayat mo ti simurot kanya di ti restaurant. Ibaga mo na niya ti kayat mo nga ibaga kanyak, ma'am. Tani, kasapulan dak ija parlor. Ni ka di Angie, ti kaayan ayat ni Frank. Wen, ma'am, ni manang ko. Kasano nga mo makaayan-ayat ni Frank ni manang ko? No, kasta. Isugayam ti kaayan ayat ni Frank. Wen, ma'am. Sige. Day talaang ti kayat ko adamagan. Mabiit lang. At ti kwarta, kukam day ta. Ha? Ni, nagadudaytan, ma'am? Sanga pulo aribo a pesos day ta. Kukam day ta. Basta nayunak topay day ta. Basta liklikan lakit diti kabsat mo ni Frank. Ay
saan? Diyak awatan day ta kwarta, ma'am. Sige, inako ni Jay Parlor. Di mo kayat ti kwarta? Diyak kayat ta kwarta, ma'am. Mas kayat ko ti pagbanogak a kwarta. Kan may sa, no may papan kadamanang ko ka ni Frank, di mo ko mariribukan ida. Gaputan naragsak da iti ayan ayat da. Frank, dito'y kagayang balay anaturog iti rabi. Wen, senyor. Pinilit nak ni Ma'am Roslyn. Awan ka no ti kadwa na nga uminom. Amum ka di nga agayat launay ni Roslyn kan ka? Senyor. Amum, Frank. Napili ak iti agbalin na manugang ko. Kahit no mabalin, diyak kaya tikasken kalae nga may sa driver. Ngem no agkadkadak, sigurado agumura kaniya ti anak ko. Senyor. Kayat ko, ngay kalaysam ti anak ko. Anya? No ikalaysam ni Roslyn, saan kayo napapanawan iti balay ken lotiyo ngayon salda ti inam kanya? Mabalin ka di ngayon inutan milangan na bayadan, senyor. Ay, sana mabalin. Nagkari ni nanang mo, nga igulpi na nga isublikan niyak ti kwarta. Ngam no saan, talaga atagi kwaak ti balay ken lotiyo. Anya? Basit lang ti lotiyo? Kat saan kuwa pagtatakunan? Angam no diyo masakay, tinasaw nga aldaw apanang sakayo. Kaya't naasawen, kukuha kon. Kat ilakok meten iti sabali. Iti kasta, may subli ti kwartak. Senyor. Ita, no napatagkan ka ti balay ken lotiyo, ikalaysam ti anak ko. Taday ita ti pakaragsakan na. Diyak ay ayatan ni Roslyn, senyor. Nagpuskol ka tarupa mon, takasta ti sawam kaniyak. Nagpintas ti anak ko, ita, kasta ti ibagam. Daita tipod mo, senyor. Saan tumot lang ang naragsak ni Roslyn? Gaputa saan ko nga ay ayatan? Sige. No kasta ti kunam. Sika ti makaam mo. Frank, ada nakitak apagatangan ta iti usaran ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasayaat nga asawa. Sikan tulat ta ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ngem, adan ay ayatek. Ikalaysa na, Frank. No di mo kayat amapukaw ti balay. Kan loteo. Frank, ada nakitang apagatangan ta iti usarin ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasayaat nga asawa. Sikan tulat na ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ang adan ay ayatek. Ikalay sanak, Frank. No di mo kayat amapukaw ti balay kan loteo. Saan ka ko mga garamid iti banag apagbabawyan to iti udi na? Apay ko mga babawi ah. Sika ti kayat ko amakatakunay-nay iti tungpalbiyang. Ngem saan ka nga ay ayatan? Okay lang, Frank. Tamamati ah. Masurusuro na to nga ayatan. Agkalay sata. Ket awan to ti pagbabawya. Pangaasim ka di amari kandida. Tadimon porsyentuan dyan na utang ko iday. Inutak latan abayadan. Aging gaita, di ka pa'y nakabaybayad. Manon abulan tinapalabas. Kung nababayadam adagos, ngam di kamot nagbaybayad. Di ka agdanag, inutak abayadan. Pinautangan ka ide iti 15,000. Takunam nga emergency. Ang insugal mo lagaya. Naimbagak mo't ngayon inutak abayadan. Di ka di makaawawat. Tasi ka pa yun ti adaganas ng agungat. Kaya't mo ta ipabarangay ka. Anya? Apay, di mo kaya't adeng gantibidot mo? Sige,
No kastamot laang, ipabarangay ka laangan. Ay, kwa. Ay, saan ta ka din apadakalan da ito'y marikan din na. Ikarek, in-inu ta kabayadan. Saan kaw apagtalikodan? Daniel, anak, awan ka diti panggap mo ang mga asawa. Aglaklakay ka na, baro? Papa, Awan pa niya mamong kanya ka nobya. amok to inton manobyak, papa. Sino? Ni Angie. Ni Angie asi uutang kanya? Wen, papa. Sipod pa'y. Ag gusto akon kan kwa na. Dahil talang, tadang aminan kayan ayat na. Ada ka di panggap mo ang mga gawkan ko na iti kaayan ayat na. Awan, papa. Ngam sa anak amawanan itinamnama. Nagadua babalasang dita. Amok dayta, papa. Ngam no ita. Awan panggap ko nga agaram iti sabali. Gaputan ni Angie ti ay ayatak. Adakan ka dayta. Papa. Siya kung timang bayad itinatda nga utang ni Angie. Kaasidamat nga kapsat. Gapo iti dayta nga utang da. Sanda na nakapagtuloy ang nagadal. Anya? Iso siya kung timang bayad iti utang da kada kayo, papa. Hay, makapabuisit ta talaga. Agsasaro na ti umay agsingir kanyak. Da kayon tumat nga minanang. Di yu lang maisardeng ti agsugal. Agraman samot kararwayo kat insugal yun. Ay na, sumardeng ka man si kasusan. Di kay ngamin agsugsugal Insardeng ko, tatalaga nga awanan pagsugal ko. Agbaybayad ak itan ti adu nga utang ko. Isu nga ita, pagbaybayad tayo la iti utang tayo ti kwarta tayo. Kat uray siyak, nagsardagak pa yan nga agadal. Gaputa dinak kabailan apagadalan ni Manong. Gaputa mapmapan iti utang tayo ti matmat gadan na. Di na konsideran, tasaanak itan nga agsugsugal. Talaga ka di mo kahit nga umadayo, Tanji. Pangasim. Kasi tinakunak. Sa anak-anak kasagana iti kayat mo ang mapasamag. No talaga nga ay ayatan nak. Sumurot ka kanyak. Ay ayaten ka unay, Frank. No kasta nga rod. Sumurot kan kanyak. Naawaga kong taygayem ko at taga Isabela. Ijay ti pagkamangan ta. Saan ko ang mabalin a panawan ti balay ni? Kaya't nga rod asawan. Adinak ay ayatan. No mapukawag iti biyag mo. Awan ko matipagpabasulan. Anya. Frank, anak, pangaasim, ikalaysam ni Roslyn. San abale itanapintas mo, kanbak nang, ado ti kwartana. Importante lang tati kwarta kada kayo, nanang. Amom ka di anak, kunan ni Roslyn nga iso ti makaam mo iti panagadal ti kamsat mo. Oh, di dakkel agin awa day taken ka. Kabalak apagadalan ti kamsat ko. Basta mo nalakid diti aginot. Tasaan lang nga iso ti gastusak. Agraman masapsapol tayo dito balay. Kastamat tan, ti ado nga utang nyo. Kasan tayo, no papanawod na tayo dito balay. Umanay ka diti matmat gadam kas driver, kaditangdan ko nga aglablaba para ka na tayo. Pagabang tayo iti balay, pagmatrikula ti kamsat mo, kan para iti masapsapol tayo. Kano di mo ikalaysa ni Roslyn, ang mga no ikatang nakakas driver na. Mang sapulak iti sabali apang gada. Anak, nanamnam ay ti trabahom kas driver ni Roslyn. Kan susweldoan na ka iti dakkel. Ayatom ni Roslyn, tapno saan tayon nga agrigat. Dakkel atulong iti kabsat mo no ikalaysam ni Roslyn. Kaputa isunto ka noon ti magpaadal iti adem. Kasta tinasaw kanyak ni Roslyn, manang. Ti amo ni Manong Frank. Ikanak kano iti dakkel agatan, basta alukuyan ka amang liklik ka ni Manong Frank. Talaga nga rod nga agayat launay ka ni Frank. Kasano day ta, manang? Ay ayatak ni Frank, Minda. Nasakit kanyak no sabalit ikalay sana. Kat, anya nga rod ti aramidam, manang.
Mangaramid kan iti pamuspusan. Tapno da kayo matlang tagkatuluyan. Ngam sa anak-anak kasagana nga agpamilya. Sana ko napanunutan, manang. Makaamu akon iti bagig. Ay, sana mabalinti kasta minda. Agladingit kan tulakit di, manang. No da kami ti agkagasat ka ni Frank. Da kami latat ti agkatuluyan. Ngam no saan? Aglo tigasat ko kenkwanang. Nalabit, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Imayak dito'y parlor mo, takayang ka kasarita, Anjay. May papanitian niya, nana. Mabalin ka de, awaswasa mo tayan ayatyo iti anak ko. Nana. Adan na kaitulagan ni Frank. Isano babalay? Waswasa mo tayan ayatyo adwa. Saan ka akayat amamanugang? Iso adi mo kuman ipilit pa'y. Gaputano si kati mamanugang ko. Kanayon kanto apagikarwan. Tandaanam dayta. Nana. Nalawag ka di kan katimbagak? Saan ka apagan amamanugang? Mabit man lang. Itay pa adumdum nga iti bagbagam ka ni manang ko, Nana Doray. Nasaya, tanangag mo dagitimbagak. Sige, ulitam nga ibaga iti kabsat mo, tamang ano di na maawatan dagitimbagak. Nana Doray, nakababain ka iti kasta nga ibagbagam? Apay, asino ka kumangag sasaw iti kasta iti kabsat ko? Apay, baknang kaya? Anya? Ibabain mo laang ni Manong Frank nga anak mo iti kasta nga ugalim. Agraraman ka kit di, Neta! Manugal ka, bakit? Apay, ipagarup mo ka di? Kaya't nakamat ngagbalin akatugangan ti kabsat ko? Excuse me. Minda, Poston, sumateng kan. Bay anak lang, manang. Magustuhan ti sasawin na kan ka. Kunamlan asino. Idinto tanay lumlum iti utang gapo iti sugal. Minda. Laglagi pam timbagak, Anjay. Saan ka kayat para iti anak ko? Iso alikligam! Ma'am Roslyn, agyamanak diti nagpintas a shoulder bag. Di na kun awagan iti, ma'am. Manang kunamlatan kanya. Gaputa agbalinak to nga ipag mo. Ay, wen anya? Apay adi mo lukatan deta shoulder bag. Takitaam tilinaon na. Ha? Anya ka diti linaon na? Kitaak man? Ha? Kwarta! Sagsasangaribo! Juan, agenroll ka. Tapno ituloy mo ti agadal. Pudno ka di? Sobra-sobra dayta, Susan. Iso ang mabalin mo lata ti gumatang iti kawas. Kanda dumapay nga arwatan. Ay na! Agyaman unay, Manang Roslyn. Agyamanak! Dokasta, imay ni Roslyn. Wananang, ngam sinukon matlang ni Manong Frank. Kahit anya tintad na, ay sigurado nga da. Basta umay dayjay, at dalata itad na. Inted na dahito a shoulder bag ko. Kita ang tilinaon na. Aday ta. Nay, nagadumot na dayta a kwarta. Winanang, iso arumanak, tainak gumatang iti agkakapintas akawas ko. Ay, ikanak na rin mo iti kwarta manak kao. Nagaduday ta. Oops, di kay ikan, nanang. Kukwak lang daytoy. Kan, para iti panagadal ko. Apay ngay adinak ikan. Uray 2,000 lang ang pagbayad ko iti utang ko. Ay, saan nanang? Para kanyak lang daytoy. Nagkunangamin amanugal kayo. Kasta itan, ti pa nagsasaom kanyak. Agpay sumit. Nadaan ka lang iti ado a kwarta. Kasta di pa nagsasaom kanyak. Basta di kay ikan iti kwarta. Amin lakit din amay gaman mi a kwarta ka ni Manong Frank. Kat mapan iti utang yo. Dita kayon. Rumarak. Inak gumatang iti agkakapintas a kawas ko. Ay, Susan, ikan nakiti kwartam. Dita kayon. Mabit lang, Susan! Ikan nakiti kwartam!
Frank, isardang mo iti nalatak a restaurant. Iti paboritok a panganan. Sige, Mabisina. Sika, di ka kadi mabisin. saan? Upay kas na. Mangan kalat na. Agsangot ta amangan. Sika lang ti umunag iti restaurant. Urayan kalangan dito kotse. Saan amabalin? Diyak kaya't amabisinan ka. Duwata amangan. Kumusta? Hello, Manong Daniel. Tumataar ka ah. Ha? Agyaman na kaamin da. O, Kat, umay ka agpapukis? Ngam, okay lang, matabuok mo. Malaksin, no agpadalos ka iti ko. Umay kayo lasarong karan. Sinayang mo man ti oras mo nga inmay ditoy. Naimbag kumamat, no saan nga ado ti trabaho iti garden mo. Ayos lang. Oh, kasano? Pangaldawan. Intay mang restaurant. Ay, adabalon mi. Awan mo't lang customeryo. Mangrikap kayo kit din, tayntay mang restaurant. Wen Manong, mangrikip kamin. Minda, Intakit din Manang. Italaang manan nga ilibre na ta ni Manong Daniel. Wala, tulungan kayo na mangrikap. Manang Angie, kitaan dagiti umunag dito yung restaurant. Ni Frank. Asino itayan ti babae akaduana? Ni Roslyn, ti amo na. intayon, rumwar tayon dito eh. Ay, saan Manang? Umuna akong arumwar. Saan? Agtugaw ka lang, Angie. Awan tidakas na aramidan tayo. Pangan tayo lang. Awan tinas ka na pagdanagan. Nakita na tayo ni Manong Frank. Ha? Timak deren, kat umasidag dito ayan tayo. Bayaan nyo lang nga umasidag. Anya ti kaya't asawan da ito Angie. Apay akadwayo ni Daniel. Ada ka didakas na iti dayta, Frank? Katsika, apay akaduam ti amom amangan dito. Amok ti kadwak. Anya ko matimadi iti dayta. Kasmet kada kami, aggagayam kami atalo. Anya ko matidakas na, no adda kami dito'y amangan. Daniel, kaayan-ayat ko ni Angie. Laglagi pang dayta. Di mo kumagamdan nga agawan kanyak. Di kagdanag, jak agawan kan ka. Ngimpanag ko na, kat saan ka maibagay ang kuana. Ngamin, di ka makatakder iti bukod mo asaka. Anya? Oh, kumit kita dito iti amo. Mapankan iti ayan na. Laglagi pang Daniel. Kaayan-ayat ko ni Angie. Oh, aday ti pagbayad ti itikinan nyo. Bayada kon. Kaasi kayo man. Sapay class a restaurant day tinastrakyo. Adi man lakinita no maibagay kayo ditoy. Nagalas at talaga ti tabas ti dilang Miss Baknang. Oo, pidutan yung ti kwarta. Kain kay agbayadan. Sana nanas ka na si katagbayad itikin na. Adda kwarta nga ibayad ni. Oh, talaga? Sika, ada kwarta? Adto'y ti kwartam, Miss Baknang. Alaamat lang. O saanan? Kukwamon. Iniggamamon. Iso anarugitan. Dita kayon. Barsak mo kanyak ti kwarta. Kukwam lang ta kwartam. Jak pagan ano? Nagalas at talaga ti tabas ti dilam, Miss Baknang. Oo, pidutin yung ta kwarta. Taing kay agbayadan. Sana nanas ka na si katagbayad itikin na ni. Adda kwarta kapag bayad ni. Oh, talaga? Sika, ada kwarta? Adto'y ti kwartam, Miss Baknang. Alaamat lang. Oo, saanan? Kukwamon. Iniggamamon. Iso anarugitan. Dita kayon. Barsak mo kanyak ti kwarta. Kukwam lang ti kwartam. Jak pagan ano? Bastos ka! Awan respetom! Sikat ti bastos. Minda, sumatan ka. Puston minda, bayaman. Suron kon iti dayjay abaknang. Nagbayag ka iti unag. Kasanumat ngamin, pinagsasawan nak ni Angie.
Imbarsak na kanyak ti kwarta nga intad ko apagbayad da ko maitikin nanda. Anya? Nagalas gayam ti ugali ni Angie. Inaramid na ti kasta? Wan, nabainanak unay itikas dyan nga inaramid na. Ola, pagandara mo to'y kotse, tamapantan. Papananta? Ijay palay, kaya't ko ti aginan na. Inton bigatan amapantay ijay opisina. Frank, dito'y kapay balay, kaya't kakapatpatang. Sige. Saan nakadi ang mabalin nga ayatan? Amumat pa ni Angie ti ay ayatek. Kasanon day na. Adan nagkinaawatan da iti kadwa da alalaki ijay restaurant. Anya? Saan mo kadi ang maawatan titigtig na ida? Agpagayam dalaan. Frank, bay amo ni Angie. Siyak ti ayatan. Di kagdanag. Saan ka ngagbabawi ang mga kalay sa kanya? Mabit lang. Mangirwarak iti anak. Saan? Jacket ti uminom. Ramanan tala ang tiginatang ko nga anak. Naimas day jay. Mabit lang kay nakirwar. Gundaway ko itanday to'y. Idi pa'y laakayat ko nga aramidan day to'y. Ngam awan gundaway ko. Iso nga ita, agbaligi akon. Ikak iti agas ti arak apara kini Frank. Kat kalpasan na, agtinagan kanya. Sorry kalangan, Angie. Kukwakon ni Frank. At iti basom, Frank, saan unay anapuno? Kunakan ka aramanan tanaang, saan tang agbartag? Atoy. Sige. Anya ti... Roslyn, ada ka iti abay ko? Juan, naimas ti turog mo. Anya ti kahit asawan da ito'y. Nagayatan ta adwa tinapasama, Frank. Saan ang mabalin da ito'y? Saan ang mabalin? Tata Mario, at tinaornong ko akwarta. Imbagla ang maikisay iti utang ko. 5,000 laday tata. Nagbayad ak ngamin iti rentak iti parlor. Binayada rin ni Daniel ti utang mo kanya. Di nakadimbaga. Ngam sa anak kay manugot, tata. Apay nga iso timang bayad. Kat siyak mo tinakautang. Ang binayatan nan. Isobliyo kan kwa na timbayad na, tata. Kat awaton nyo da ito ibayad ko. Di kay agdanag. Barang dakdakkel ton ti maitad ko inton sumaruno. Mananggun dawayak no kanunungak ti kayat ni Daniel. Ti utang ko, siyak ti mangbayad, tata. Agtaod iti bukod ko apagbannugan. Ada ka diti paraangan mi, Daniel? Nangyagak iti prutas. Abokado kan saba. Insarat ni Minda. Dinakmat kaya ta pagawidan. Nasken nga urayak kano ti ilutluto na merienda. Kasta? Imbaw nak dito'y paraangan. Ta dito'y kakanon nga urayan. Ken, kahit ko ti agtugtugaw dito'y. Taboy buyak dagiti nagduduma asabong. Angie? Frank? Anya ti aramidem dito'y, Daniel? Nangyagak lang iti prutas para kada Angie. Umanaw kan. Jack kayatin nga asit gampay ti kaayan ayat ko. Awan dakes na, no asit gak man ni Angie. Gapotag pagayam kami laeng. No agawom kanyak ni Angie. Agpinatay talangan. Sa anak amabutan kan ka, Frank. Huston! Frank! Di mo dangran ni Daniel! Huston! Di ka agdinangran! Saan ka akabutan, Frank? Nakasagana alumaban kan ka. Daniel! Pangasin! Agawid kan. Kaya't ko akasarita ni Frank. Nangigmuti imbaga ni Angie. Daniel, pumanaw kan.
Masairak gapo iti masansan a panagkadkadwayo ka ni Daniel. Kasano nga mo amasansan ti panagkadkadwami ka ni Daniel? Kat man-mano makita ka. Pasensyakan. Ay ayaten ka ngamin. Iso adyak kayat nga dalalaki akakoy kuyog mo. Numabalin kat umadayutan dito eh. Diyak kayat yung umadayo asisyak lang. Gapota sa anak tumutla na ragsak no di kakadwa. Frank. Umadayutan. Sukunan kayo kani mindayin ton rabi. Kat mapantayo di Isabela. Adda agur uray at trabaho ijay. Frank. No ita. Kayat ko pala ang alipatan ti maipapan ka data. Anya? Ipamaysam ti imatang mo iti pamilyam. Tulungan pala ang ti inam nga agbayad kadag iti utang na. Ha? Awan ti inlimod mo kanyak maipapan iti parikot mo iti inam. Kat kasta akmat kaan ka. Ammom no anya ti parikot ko. Iti yadayutan. Agtinulong ta. Tapno masulbar da kita aparikot. Importante kat maadaywak ni Roslyn. Panagkunam ka di kat makatulong iti parikot mo ti yaadayuta. Ang mga no at adapay adumakal ti parikot. Ha? Frank. Waswasan tan ti amin kadata. No si kanto ti kagasat ko. Datan tulat ta ti agkatuluyan. Kat no saan? Nalabit asaan adata tinaituding iti tunggal maysa. Anya? Agwin naswastan, Frank. Sulbarang pay nga umon na ti parikot mo. Kat kasta akmat. Pinungpanak. Nakitak akagap-gapo dito ini Frank. Pudno gayam. Nga agsinsin narak kayo pa lang. Anya? Saan ka ang maibagay ka ni Frank? Siya ti maibagay kan kwan. Iso ang mabalin ka di aliklikam? Apay, mabutang ka ang mapukaw mo ni Frank? No talagang ay ayatan na ka. Saan siguro ang makisinarak kanyak ngagpakaasi nga umadayo kami ditoy? Anya? Apay, maaklon mo ngagkalaysa kayo nga oray si kalaang ti agay-ayat? Saan ka kadi amabain? Ngam sa bagay, si kajay tao nga awan bibiyang mo itirik na ti sabali. Tinapatagkan ka, katipagayatan kan pakaragsakam. Mano ti kwarta ang kasapulam? Liklikam laang ni Frank? Awan serbi ti ado a kwartam. No saan na kan tumot laang nga ay ayatan ti pakikalay saam. Naglaing ka, sumo. Dita ka man langan. Mabitla. Binalas ka laang iti panang tungpang kanya. Asitgan kayo kumaitay. Nga makitakit ka ba alam-alabanan ni Roslyn? Daniel, uray siya, nakitak nga rin ti panang tungpan ni Manang kankwana. Si marunugayam ka ni Frank itay. Ngam saan nga amo ni Frank dayta? Winaswas kon ti ayan-ayat mi ka ni Frank. Iti kasta, saanan adumakkel pa iti parikot. Nag-break kayon? Sigurado ka iti dayta nga inaramid mo, Angie? Wan, Daniel. No jak waswasan ti ayan-ayat mi. Sigurado ariribukan nak ni Roslyn. Ngam sigurado mo't analiday ka, gapo iti dayta. Awan anyaman na. Tatalaga adyak mapatgan ti kayat na. Ti umadayo kami adwan. Frank, manipot itan. Dito'y kan balay nga agnad. Iti kas na. Iti kanito ang kasapulan ka. Makaumay ka adagos. Anya? Di ka danag. Nayunak ti sweldong. Ala, adakan ka dayta? Oo. Madlaw ko analiday ka. Di ka agliday akas na. Madadaal ti kinataer mo. Anya ka di ti paglidlidayam. Ibagam kanya. Barang makatulong akan ka. Di balay kan lote mi. Kaano nga ta mabayadan mi? May salaang tisungbat na data. Agkalaysatan. Anya? Agkalaysatan. Kat masulbaran ti parikot mo. No
No kasta, agkalaysa kayon kini Frank, iha? Sigurado ka? Wan pa ba, agkalay sa kamin, sakbay amadlaw ti tiyan ko. Anya? Papa, isagana tayon ti kalay sa kami kini Frank. Oh, bagay ko kadimat laang tay kawas-kaususan. Nas ka na napintasak itaakalay sa ni Manong Mau. Wananang, napintas kayo. Kat, siyak, napintasak ka di matlaan. Ay na, bagay mo lang unay day takawas mo anak ko. Nakapimpintas ka. Nana, rumor kayo kanon. Ing kayo ni simbaan. Agur-urayan ti pagluganan nyo. No kasta, Ah, intayon, nanang. Rumwar tayon dito balay da Roslyn. Kablaawan kayo, Manang Roslyn, Manong Frank. Ay na, nakapimpintas ka, Manang Roslyn. Agyaman na, Susan. kat nagtaarmat ni Frank. Siyempre, napintasak nga inana. Wala na. Ay kablaawan kayo. Nakaragrag saka, kaputa nagkalay sa kayon. Oh, Manong Frank, kaslasaan ka naragsak. Umisap ka ba't Saan daklatan nga kan na? Frank, please. Umisam ka. Di ka agliday akas ka. Lagi-lagi pang akalay sa ka. Wenmet anak ko, tada ka maabaid ka nang iti sa mailiyaw. Umisem ka, taday tati maiparbang. Huston, Manang. Itay pa'y ngaksang sangit ka. Angie, Kung nakadyak ang sangit, ngamdyak ka maalan. Nagkalaisan na Roslyn kan Frank. gusto mo, Angie. Nagko na ngamin ngayon tulok mo nga agkalay sana. Sa ita, agsangit-sangit ka dita. Sige lang, Angie. Isangit mo lata. Malagaan ang tirik mo yung isangit mo. Adda kami lang dito eh. Pangakan ka. Amin dagiti regalo mi ni Frank. Kukwa yun. Ay, nagaduda kita, Roslyn. Ay na, nagduduma. Kan, agkakangina pa'y agamit iti kusina. Kan, nagpupuskol nga ulas ti daduma. Wan, kukwa yu amin dagita. Ngamin, nagado ti gamit mi iti balay. Saan mi ang mapaggigiddan nga usaran? Ay na, pagyamanan mi unay, Roslyn, balasang ko. Katangay nagkalay sa kamin ni Frank. Ikan kayo iti kwarta. Ha? Ikan na kami manan iti kwarta, Manang Roslyn? Wan, kasapulan niyo una iti kwarta. Saan ka di? Nang runa, taagadal kanto, Susan. Wan, Manang. Amin akasapulam iti pagadalan nyo, ipagamlaan kanyak, taipay ko. Siya kun timang paadal kan ka, aging ka ang makalpas ka iti kolehiyo. Nung alidayak, dito'y turod ti kanayon apapanak. Kat dito'y makalangabak iti presko nga angin. Yan mangagkuti uni dagiti tumatayab, kadagiti kay kayo. Iso ang maliwliwaak. Daniel. Sumangbay man tiliday iti biyag tayo. Ngamnas ken ngagbalin tayo anatibker. Tadumteng tulat ta ti baro ngagsapa. Naliday ka man ita, gapo ken ayat. Ngam iti masakbayan. Dumteng tumetla ti lalaki a maikari aparaken ka. Agyaman na. Gaputa adda ka amangan andingay kanya, Daniel. Wen, ang daklat ta aparaken ka. Sigala ko man ni Frank, Daniel. Sigala ko man. Ni Frank, ket ni Roslyn tinaitudi nga paraken ko ana. Gaputa nagkalaysanan. Ket sika, dumteng to ti mas nasaysayaan ngam ni Frank. Naliday ka man ita, gapo ken ayat.
Ngamiti masakbayan, dumteng tumutla ti lalaki ama ikari, aparakan ka. Agyamanak. Gaputadda ka amangan andingay kanyak, Daniel. Wen, adda aklat aparakan ka. Sikala ko man ni Frank, Daniel. Sikala ko man. Ni Frank, ket ni Roslyn tinaituding aparakan ko na. Gaputa nagkalaysadan. Ket sika, dumteng to timas na saysayaat ngam ni Frank. No apay anas ka na masaktan akpay lahat. Gapukan ayan. No agayat ka, namnamaam adumteng ti pan nakapasakit. Pasit namin dayta. Tinasken, agbalin ka anatigkar, ket di ka paabak kan liday. Sa dino tinaggapuan niyo? Ijay turod, papa. Impasyar ko la ijay ni Angie. Payakas lagsang-sangit ka, Angie, balasang ko. Kwa, tata. Nagkalaysang amin ni Frank akaayan-ayat na. Apay ngay. Nagpintas ka? Ngam sa baliting kalay sana. Nagwinas mas kami, tata. Isuan nang ikalay sa iti sa bali. Ano ang mga numasikugan ti babae? Takastamat ket ti daduma. Mabali na kasta, tata. Manyangay ka, Rod. Kasta talaga. Daniel, ingkayaw di kusina tayong kayag merienda. At dahil luto ni Simang at ambutambong. Wen, papa. Ala, sumurot kan ka ni Daniel, balasang ko. Ingkayag merienda. Wen, tata. Kasanungay, abalayan Pedro. Saan ka din asingaran iti utang ko? Tanagkalay samot ng da Frank kan Roslyn. Naglalaing hamon ngay. Tadi ka kat singiren. Agbayad kalata. Ha? Kendi nagmanaw-awagan iti abalayan. Awan abalayan ko arupat kwarta. Ha? Kasanuan ako namdi kasta abalayan? Di nakawagan iti abalayan ko nagmet. Senyor Pedro. Agbayad kalata iti utang mo. Gaputa ka nayon da kayo gayam nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Anya, ngam ko nam ide, ano agkalay sa dagiti dua, katlipata mo ti utang ko. Swerte kamitla unayen no kasta ti aramidag. Kanayon na kayo lang aruden nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Ita, di ka pa agbayad iti utang mo. Ha! Saan na mabalin? Nasken ngagbayad kalata. No kasta, agurnungak pa ay sakbay abayadan ka. Basta pangaasim ko masenyor, saan na kami apapanawon ka ni Susan ijay balay, tawan pagkamangan may. Malaksid no dito'y kamin balay mau nga agnaad. Itian niya aga po? No kasta, pangaasim nga ron, ta saan na kami apapanawon ijay. Kat agurnungak pa, iti pagbayad ko kan ka. Kasano itan, Frank? Ulbod mo't gayam ni Senyor Pedro. Kunana adi na kung singiran iti utang ko, nagkalay sa kayo kan ni Roslyn. Ngam, singiran nakbatlat ta. Anya? Ngam kitday, saan na kami apapanawon kan ni Susan? Kat orayon na ang makaurnungak iti pagbayad ko. No kasta, sana nagtungpaliting ka rin. No amok lakas to'y. Imadayo akla ko man. Awan ko matinapasamak akalay sa. Wan nga rod Ulbud mat gayam. Dumawat ka ka ni Roslyn iti pagbayad ko iti amana. Ado ti kwartada day jay. Anya? Alan anak, sigurado nga ikan na ka ni Roslyn. Gapo taado ti kwartana. Papa, nagkari kayo kin ni Frank. Asaan yun asingiran ti inana iti utang na. Apaman nga agkalay sa kami. Ngam imbabawi umat. Gaputa sobra-sobra tit itad mo kadakwada. Sikapay gayam timang papaadal iti kabsat na. Saan nyo kuman asingiran ni Nana Doray, Papa? Bayan yun. Total, ado ti kwarta yun. Ipagpagapuyo la kuman kanya. Ngem iha. Anyalangan ti makunan ni Frank, Papa. Sana mabalin.
agbayad dalata, nga uray inuten da. Iti kasta, awan met makunada kanyak. Ngam, Papa. Jak itulo kalibri latan tidak kalagatada na ala ni Doray kanyak. Naglalaingan danda kita pamilya. Pangalak nga rod iti itulong ko kaninanang apagbayad na iti utang na. Ket di nakmat kan susuyldwan. Di kagdanag. Di kwartang matan. Siyempre, agasawatan. Nas ka namang sapulak iti panggadag. Sana mabalin namang namnamak latagan kan. Urayan niyan dita na trabaho ti sarkak, basta nadalos. Ang sweldo ka lata. Tulungan nak iti opisina. Kan siyempre, si kalata ti driver ko. Mangtangdanak kadipay iti sabali. Nasaysayat met lang dahil adama ko na sweldo. Wan, agsweldo ka lata. Hello, Angie. Frank, Agyamanak ta sinong batam ti awag ko. apay nga'y mawag ka. Kailiw kang aminan. Diyak kabala na di ka makita. Mabalin ka di nga kita ta. Adan asawan. Di mo riribokan ti biyak yo. Agkita ta ko ma. Ure maminsan laan. Pangaasim. Anya, Dumngag ka iti bagakan ka. No sa dino ti pagkitaan ta. sige. Ibagam no sa dino. O sige. Urayan na. No kasta, rimwar na Angie. Wen manong Daniel, ada ka no kasarita na tao. Kasta gayan. O sige. Umayak to lang araw din ni Jebalayo inton rabi. Wen manong, Ayan ni Angie. sika? Apay nga'y may ka dito'y parlor, Miss Baknang. Agpapukis ka ka di? Ayan ni Angie ko na. Rimwar, ada ka no kasarita na tao. Ada ka di masapol mo kankwana? Dagiti awanan bain. Amangan no nagkita daan doa. Anya ti kunam, Miss Roslyn? Nagkita da Angie kan Frank? Naka-off ti cellphone ni Frank. Ken awan mat ijay balay da. Ken awan ni Angie ditoy. Kaya't naasawan. Nagkita da. Nakadanon tan diti kabangibang alugar. Kat hotel to'y simrakanta. Awan makamam mo ka data titoy. Ita, anya ti pagsaritaan ta. Kaya't kala amarakop kan maagkan, Angie. Kailiw kan. Anya, Angie. Angie. saan ang maiparbang da ito'y Frank? Agam simurot kang kanyak. Saan ka di? Kaya't nasawan. Ay ayatin nakpailang. Uwan, ay ayatin kapailaan. Ngamjak kayatan ti masaktan pa'y. Angie. Frank, Ure maagkan. Kan maarakop ka lang. saan? Nagbidutak gayam iti isusurot ko ken ka. Umuna ako na rumuar. Saan? Pangasim. Adan asawam, Frank. Aglinipatan. Jak kayat amaylaw anta. Gaputa sigurado ang nariribok to tibiyag ko. Sige, umuna ako na rumuar. Anya? Dayto yan ti maudi apa nagkita ta, Frank. Di ka gibuong! Sa dino tinapnapanam. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Nalubat. Sa dino tinapanam. Inawagak tinam. Ngam awan ka kano ija balayo. Ita. Sa dino tinapanam. Tadi ka nagpakada kanya. Adala kinasarita ka tao. May sagayam. Asino? Naskan ka di pa nga ibagak? Ni Angie? Ah. Napan kayo nag-hotel? Sumardeng kan. Di mo iraman ti sa bali a tao. Iti kanito amadoktalak nagsarsara kayo kin ni Angie. Ha? Nasaysaya at laangan agudasak tibiyag na. Anya? Laglagi pamday ta, Frank. Saan ka aluklukon? Iso adyak kayat aluklukon nak. Saan ka luklukwen? Adon ti gastos ko iti pamilya. Siyak ti mang papaadal iti kabsat mo. Ket adon a kwarta ti ininted ko iti inam arupat kwarta. Huh? Iso adi nakpadpadasan alukwan. Tadi kay tumapakawan. Ay ayatan pa lang ni Frank. Iso asimurot ka kankwana. Juan Daniel,
Ngam na imbag tanaka amiri sa kadagos. Katrimwarak iti hotel. Dakkal abiddo ti susurot mo kenkwana. Daniel, Saan mo nga ulitin? Si kamot lati madadaal. Owen, Daniel. Ala, umunig kan. Tagawid akmaten. Rabiin. Sige. Kat agyamanak iti isa sa rungkar mo. Domingo inton bigat. Rumar tayo. Intay makimisa. Kaya nagpasyar tayo. Siyak ti makamo iti gastos. Ha? Sukunan kayo kaniminda inton bigat. Ala, agawid ako. No kasta, sukunan na ta ni Manong Daniel inton bigat, manang. Juan, Sa bagay, ada kotse na. Ay, amom ka di, manang. Madlaw kong agayat kan ka ni Manong Daniel. Minda, Wan, manang, kan makita nga bagay kayo. sumarding kan. Noan niya laditan ti sasawam. Manang, lipatan mo ni Manong Frank. Kat sursuruam nga ayatan ni Manong Daniel. Agbagay kayo launay. Alakit din. Maturugtan. Tapno masapat ang agriing inton bigat. Sige, manang. Good night. Ala, rumortan. Mapanta makimisa. Mapan magdananang kansusan. Agsasabat tayo, Jay. Daam mo ka di ti inam aman nugal ti makimisa. Nabayagan nga insardeng ni nanang ti agsugal. Naimbag man. Tadi na insalda ti kararungan na kin ni Satanas. Tapno lang ang adda pagsugal na. Anya? Okay. Agrubat tangarudan. Tamapan tamakimisa. Pumanaw tayo pelaan dito eh. Atendaran tayo laangan ti may kadwa a misa. Apay, Apay, Manong Daniel. Liklikan tayo da Frank. Nakita ka simrek da dita simbahan. Kasta ka di? Ngam, anya ko mamanong. Intayon. Agsubli tayo iti may kadwa a misa. Ala, agkape tayo pa eh. Nagbanglo ti kape da dito ya. Wan nga rin, Manong. agyaman kami ken ka, Daniel. Sika ti mangliwliwa kada kami. Napudno ka agayam. Kastamat ti ko na dagiti gagayem ko. Nagasak ti babae ang makatakunaynay mo. Agpaaram ka ngamin kenkwa na amanang. Minda, Aguro ulay aklata kinimanang mo, Minda. No sikat agbalin abayaw ko, Manong. Ay, sus, nakaragrag sakak ah. Taapay. Ngamin, nakasingsingpet ka. Saan laatay ta? Nataer ka pa eh. Pagkat katawawin nakmanan ako nak Minda. alakit din. Ibusan tayon ti kape tayo. Tamangan no agbaaw. Kan amangan no maladaw tayo iti maikadwa a misa. Ay da, kastoy ko maakanayo. Tunggal agka po tayo ang makimisa. Ilibre na tayo ni Roslyn iti restaurant. Wen nga Ruan, agkakaimas pa iti in-order tayo. Awan parikot iti dayta. Ket dagiti ditay may boss. Yawid yun. Wan tisupay. Ay kanwan gayam. Mabaling ka din nga ikanak iti kwarta, Roslyn. Uray siya, manang Roslyn. Kasapulak ti kwarta para iti pagadalan. Kasta? Okay. Ikan kayo. Namnamaiklatan adumawat kayo. Itaan nagkikita tayo. Di mo idaikan. Ay, saan ka akumod kontra, Fra? Manong, kasapulak ti kwarta. Siya kung timang Ted. Bayawan, Frank. Ikaklatay dan. O sige, mangantayo pa'y nanadoray. Sakbay nga ikan kayo iti kwarta. Mabalin ka din agbalbaliw kayo, nanang. Amok ngagsugsugal kayo pa'y lang aging gaita. Aha, ay kwa. Barang mga baka. Kat mabayada kung ti utang ko ka ni Senyor Pedro. Isulaan ti jak pa'y nabayadan. No diyo kayat nga umadayo ak. Agbalbaliw kayo. Kwa. Ikang kayo iti kwarta pagpuunan nyo iti panaglakoy. Mangkita kayo iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti natnateng. Iti kasta, ada pagtaudan ti kwartayo. Adi kay kat dumawdawat ka ni Roslyn. Ay, sige. Agbalbaliw kayon. Tano saan? Pumanawak. Mapanak iti sa bali a lugar. Anya.
Ket iti ka ano man, sa anak ton ngagsublipay. Ikang kayo ti kwarta pagpuunan nyo iti panaglakoy. Mangkita kayo iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti natnaten. Iti kasta, ada pagtaudan ti kwartayo. Adi kay kat dumadawat ka ni Roslyn. Sige. Magbalbaliw kayo, nanang. Tano saan? Pumanawak kat mapanak iti sa bali a lugar. Anya? Kat iti ka ano man, sa anak ton ngagsublipay. Kwa, nulakit pudno nga ikanak iti pagpuunak. Di ang negosyo Diyo sayangan ti ipay ko kada kayo apanagtalat, nanang. Nagpuskul at talaga ti rupa ti inaman niya. Nagdawat manan kanyak iti kwarta. Di nala mauray asyak amismo ti mangtagkan kwa na. Saan ka di akasta ti kayat mo? Ti ikam ita iti kwarta. Tapno mapatgan ti kayat mo ngagkalay sata. Wan, ngam sobramat. Awan babain na. Basol mo, tainik kam. Mabalin mo't adi mo ikan. Kaklat na. Tapno awan maibagan na. Metlagayam. Ngam apay nga dapay lamasaon. Talagamat ngamin ang nagpuskul ti rupa ti inam. Tapno di ka nagsawi ti kasta ka ni nanang. Di mo ikikan. Uray agpakaasikan ka. Uray syakton ti mangtad. Anya ko mati nagdumaan na. Ti kwartam kat kwartak mat. Ti kwartak kat kwartam. Agtrabaho ak. Kaya't ko dati agsweldo ak. Diyak kaya ti agtawad kan ka. Tasaan ama ko na asweldo. Oh, adto'y ti kwarta masapul mo, Susan. Apay nga rod amasuron ka. Apay, agbabawi ka amang papaadal kanyak, manang? Nagbabawi ka. Ibagam lata Tamabalin ko matagsardengkat. Narigat mat numapilpilitan kalagayam amang ted iti kwarta. Wan, talagang agbabawi ak gayam amang papaadal kan ka. Ha? Numabalin. Isardeng konti mang tagkan ka iti kwarta. Ngamin, gastadora ka. Kunamlanbak nang ka. Anya? Ha? Manipod ita. Ni Frank timang tad iti kasapulang. Saan asyak? Awan babain mo. Nanang, manumatan abulan ngaglaklako kayo dito talipapa. Nagbiit ni imado tilako yung Wan anak ko, mabainak ngaminan ka ni manong mo. Iso anagam amirisak. Nasken nga agagata, tapno adalat ta maurnong ko apagbayad ko iti utang ko kani Don Pedro. Isulaengen tinabati pa'y anak kautangak. Kat, ada ka din naurnong yo? Adamot kiti base. Inakto manan ibayad, ta isupay amaksay. Kat si Kangay, kumusta ti panagadal mo? Ayos laang, nanang. Igaad mo ti agadal, tapno awan ti makunaken ka ni manong mo. Ta iso itan ti pagtataudan ti masapsapul mo, ijay pagadalan. Manang Angie, awan ka di pa'y lang ti panagayat mo ka ni Manong Daniel? Di mo pa'y lasungbatan. Sayang numaagaw ti sabali. Anya? Apay nga apuraan nak aya. Ang mga no, damang pikot kan kwa na manang. Sayang. Unay kan aya. Isuti kayat ko aparakan ka. Ala, bayam, taamirisak anaimbag tiriknak. Papanam ka di man ng Daniel. Nabanog ka nagapoy jegan din. Ngim nakapalas kamat. Mapanak ije balay da Angie, tatang. Sarong karak la ida. Ken inak ida ikan itinateng kan prutas. Apay, di nakapay ka di sinungbatan. Saan pa'y, papa? Ang mga nudi nakakayat. No di nakayat ni Angie. Anyang arud ngay. Maklon ko. Nalabit asan ada kami ti agkagasat. Abay ka di anarabyan ka si Mangpan. Nagkita kayo kini Angie? Kanayon kadilatan apagim imunam ni Angie? Wan, gaputa aging gaita. Isupay laang tilinaon ti pusom nga agpapan ita
ama si Kugakon. No nagsikog ka man, gapo mo tla iti pagayatam. Ken husto ka. Aging gaita, nilataan jiti ay ayatek. Ken ad-adapay asaan ka amayat, gapo iti ulbod nga amam. Anya? Imbaga na idi nga no agkalaysatan. Lipatan nan ti utang ni nanang kenkwana. Ngimsan met? Nuamok la ko makasta. Imadayo akla ko man. Anya? Adan trabaho. Iso asan mong itan nga igam ti tenged ko. Di ka agaramit itijak kaya ta isina ka. Frank? Saan kang ay ayatan? Ket nagbabawi ka nang ikalaysakan ka. Ni Angie ti ay ayatek. Saan asika? Hello, Mando? Wan? Di kagdanag. Apaman ngagbaligi ka. Itad konti kwarta. Wan, Mando. Ukwayo ti amin agundaway. Wan, basta laglagipan nga awan pangibagbagaam asabali. Tapno maprotektaran tinagan ko. Okay. Bye. Mapukaw to ni Angie iti imatang ni Frank. Diyak ito lo. Nga da sabali a babae iti puso na. Siya kailangan. Ada tao, mabitla ang Daniel, inakilo ka tirita. Sige. Ha? Sino kayo? Anjay, rumor ka. Adala kayat na nga ibaga. Ha? Oh my God, oh my God. Nakanyok. Nawa na ng tipot. Oh my God! Tibo ko. Ibatam tibo ko. Asino tinangbilin kan ka nga italaw mo ni Angie, ha? Kwa, awan. Asino? Sige, ibaga ko. Ni Roslyn. Tinangdanan na kabigan ni Kudo. Nga nakataray. Anay. Apay akayat ni Roslyn akam maganyo ni Angie. Diyan mo. Basta tinangdanan na kami. Inapot ti lalaki ti agong ko baba ni iti panyo. Kat napukaw ko ti puot ko. Inalak iti video ida. Kat nabatad ti kinunana at tinangdanan ni Roslyn. Ni Roslyn tinangtangdan kadakwada. Kam maganda ka kano kuma. Kat idatagda ka kenkwana. Saan latangag sardeng ni Roslyn? Idinto ta asawa na lang arutan ni Frank. Anya ti plano mita? Agkalaysatan, Daniel. Anya? Wan, agkalaysatan. Tapno sardeng anak ni Roslyn. Diyak umanugot. Di kagdarasudos, Angie. Saan aday ta ti solusyon? Ikamang ta iti pulis ti napasamakin ka. Ada video kas pamanagnak manang. Agkalaysatan, Daniel. Day ta ti pangadeng ko. No addan asawak. Sardeng anak mat siguro ni Roslyn. Kumusta, Kim? Paramid ko kada kayo, idirabi. Pasensya, ma'am. Saan kami nagbaligi? Anya? Awan pa'y serbiyo anatang danan. Kat jay kadwak, ma'am. Timarayan. Naging gaya ta kadyak makontak. Awan pa'y serbiyo. Isublik ti kwartam. Saanan? Basta ti kayat ko. Kamagan nyo. Kat ipan nyo iti imbagak apang ipanan nyo. Rumor tayo ta. Ada sabton tagayam ko. Oh, itaman pa'y nga awisan nakarumar. Idinto ta dinak pa'y pulos inawis nga agdi. Nagsagana kakit din. Okay. Urayan kayo ti kotse. Sige, Frank. Agpilasak lang. Ayan dagiti gagayim mo ako na. Kaya't kumat ida ama-am-am mo. Sumungan dan. Ada kamin. Kumusta? Angie. Nakigtot ka nakakita kanya, Roslyn. Frank,
Anya ti kayak asawan da ito. Siyak tinakisarita kini Frank. Tapno agkikita tayo, Roslyn. Sinayang niyo laki oras ko. Di ta kayo. Ops! Di ka pumanaw, Roslyn. Di ka agdanag. Kaya't kala makasarita. Awan dakas nga aramidakan ka. Nang runa kat masikog kan. Masikog ka lang arodan. Ngam pagaramidan nakpailaang iti dakas. Saan ka kadipailaang a kontento nga inkalay sana ka ni Frank kat masikog ka itan? Apay. Madlaw mo kading aging gaita kat siya pailaang ti ay ayatan ni Frank. Day ti rason apakamagnak kadagiti tao. Anya ti sasawa. Ada video mi. Akas pamanagnak, Roslyn. Nagpudno tay may sa ataong, asikati ng tangdan kadakwada. Saan apod na daytan? Frank, tulungan na kuma. Isakit na kumamit ng asawang. Kasano na ka nga isakit ni Frank? No saan nakamat nga ay ayatan? Sumardang ka! Roslyn, kasano na ka amaayat ni Frank? No nagdakas ka matatao. Aday tala kwartam ti pagkarit mo. Nita? Iti ka nito nga dadakas sa mapasama kanya. Sikati numero 1 akang maganda kiti panakabagiti lintag. Sana nga gunay ita, kontrakan ka. Gapo ta ipagpagapok iti sikog mo. Kastamatan ka ni Frank. Ngam no ulitam tupay. Saan kan nga trasan? Kan kayat ko nga ipakaamukan ka. Nga kalaysa kamin ka ni Daniel. Juan? Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat numang riribok kan tupay. Saan da ka nga atrasan, Roslyn? Gaputa kabaulan da ka alabanan. Frank, addanton anak yo. Ornosan nyo ti relasyon nyo kasagasawa. Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat masigurado anaragsak to ti bangonan mi a pamilya. Kasta kayo kumamat iti asawang. Ayatan kan ipatag mo ti asawang, Frank. Isurom iti nasaya at akababalin. Iti kasta. Dinan ulitan ti agaramid iti dakas. Ngam, sakbay na. Kaya't ka pa asagutan, Angie. Ato yun. Sing-sing. Daniel? Paikalay sa kakadikanyak. Juan, paikalay sa akin ka, Daniel. Dagiti ado. Iti sangot asinagutan ni Daniel iti sing-sing ni Angie. Talaga? Masairak. Ngam nasin nga, Clonek. Asan ada kami tagkagasat ka ni Angie? Hoy, Frank! Apay adi kagsao? Wano? Nasair ka iti nakitang kadagiti do. Sana ka nasair. Panagkita kat isulat ti may kareti tunggal maysa. Amok ama ipaaya ni Daniel itinanam ay apanagbiag ni Angie. Maipaaya na tinasaya at masakbayan para kanduana. Iti date na ang panagsarsarita. Talaga masair ka? Aklonak, masairak. Gapo tayo ayatek ni Angie. Ngam aklonak tigasat ko. Asika tinagtinagak. Kit ita. Iti ka nito apagaramid ang pailang ni Angie iti dagas. Jak agpangado amang isinakan ka. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga amapukaw akon iti imatang mo. Pakaragsakak unay. Gapot pa ikalay sa kakanyak, Angie. Daytalain ta ang mga no saan kanto anaragsak. Saan ka anarigat nga ayatan, Daniel? Angie? Husto ti kabsat ko. Nasika ti pakiasawaak. Saan ak tungag konsumisyon? Gaputa nagagat ka. Nasingpat ka pa'y. Kat paikalay sa akan ka. Kat saan ak tungag babawi iti dayta. Maragsakan ak unay amakangag iti dayta. Agkalay sa nga ruden iti mabiit. Ngamsakbay na. Kaya't ka pa'y apagdamagan, Daniel.
Awan ka di matlaang ti makatubang iti panagkalaysata? Ha? Gaputa amangan no agkalaysata? Ngam addamot gayang makalapad. Iso nga itapay. Kayat ko amaamuan. Sakbay nga agkalaysata, Daniel. Kayat ka pa'y apagdamagan. Awan ka di matlaang makatubang iti panagkalaysata? Ha? Gaputa amangan no agkalaysata. Ngam addamot gayang makalapad. Iso nga itapay. Kayat ko amaamuan. Awan. Maipasiguradom ka di dayta? Sipod pa'y. May salaeng ti inayat ko. Si kalaeng. Saan akon anagaram iti sabali. Gaputa si kalaeng ti ay ayatek. Ngawray amok nga addaan kan iti kaayan ayat. No kasta? Awan nga rod tilapad apa ikalay sa akan ka, Daniel. Itatanalpasan ti kalay sayo. Kaya't kung agdait kayo di ti balay, iti kasta agbalin anaragsak na iti apagtaengan. Nabayaga na nakaulimag na iti abalay. Anya ti makunam iti nakunan ni Papa, Angie. Sige, Papa. Umanugotak. Ngam kasanon ti balay mi. Sana parigod na ita. Tagawid kayo matla jay sagpaminsan. Mangala tayo ni ti caretaker. Sige. Kasaritak ti kabsat ko, Papa. Sana ko na sumuro ti jabalay ti katugangang manang. Kasanon to'y balay? Adan to agkertikar dito ay. Kayat ko apat ganti ama ni Daniel. Tapnoawan masauna kanyak. Ngam kayat ko asumurot ka kada kami. Tadyak kayat ama isina ka kanyak. Okay laang. Uray sa balin ti pagnaidang manang. Kabailak mat ti bagik. Saan ang mabalin? Inton adanton pamilyam. Dito'y kayon to balay nga agnaait. Ngam no ita, kayat ko asumurot ka kanyak. Jak kayat ama isina ka. Saan tong agtal na ti panunot ko amang pampanunot kan ka? Alangarod manang, agtong palakkan ka. Susan, dito'y kapailaang talipapa. Aglako ka, tabapanak iti ospital. Ospital? Kunayo, nanang. Naragsak kayo, Ay na, naganakan ni Roslyn. Kat babae ka na. Kasta tinyawag ni Manong mo. No, kasta. Nagpas nga'y gaya man ni Manang Roslyn. Wan, iso nga agbantay ka pala ang dito'y talipapa. Tamapanak iti ospital. Inak mangipan iti daduma kasapulan da. Agyaman na, tayo may kayo, nanang. Wan, balasang ko. Ayan ka din ni Frank. At dala na pan na ginatang, nanang. Ay na, nakaturog gayang ti apo ko. Kaya't ko mga ubang ang mga numalukag nagsangit. Ay, anya nga'y tinagan ti apo ko. Roslyn Frank, nanang. Ha? Roslyn Frank? Naganyumat ka ni Frank. Kasta tiyong panagan ni nanang. Ala, katmayat nga ron, balasang ka. Kasto'y gayam ti aganak, nanang. Nagrikat. Ay, katuwan Ngam na punas amin asakit anarik na. Idinakitak ti anak niya. Adan anak yo. Katsapay la kumata naragsak kayo nga agasawa. Nanang, pakawanindak iti kalabas. Nagbalinak abastos amanugang kada kayo. Ha? Kastaak mo't balasang ko. Pakawanan nakmo't nagbalinak arupat kwarta. Ngam no ita, talaga ang nagbalbaliw akon. O nanang, agbalbaliw tayo para itinasaya at amasakbayan tayo. No kasta, agadalakon manang Angie, manong Daniel? Wen minda. Da kami ka ni Daniel timang paadal kan ka, ading ko. Agyaman ak no kasta manang. Kaya't may amadaan ka itinasaya at amasakbayan. Iso nga igad mo kumati agadal, ha? Wen manong, ikarik, igaad ko ti agadal.
Nakasangpot tayo dito balay, manipod ospital. Iso nga ginanakan, tagluto iti kanam. Kayan kabayatan ang nakaturog ti anak ta. At damat ti katulong nga agluto. Kaya't ko siyak ti agluto para kan ka. Agyaman na, Frank. Nakaragrag sa kakitan. Gaputadan anak na. Kan marik na ngay ayatin na kon. Naaklon kon asa na para kanyak ni Angie. Kan nagbalbaliw kan. Iso na sursuro kan ngay nayat. Sabay la ko maa. Dagtultuloy ang ti pa nagbalbaliw mo. Juan, ikarit. Saan kun adang ran ni Angie? Kan nasaya atan ti panakilangan ko iti kabsat kan ti inam. Kastamatan iti tattao iti aglawlaw ko. Nasayat no kasta? Diyak kaya't amapukaw ka kanya, Frank. Nang runakit adan anak ta. Agyaman no kasta. Itatadan anak ta. Baliwan ta ti mangrugi. Padakkilan ta ti anak ta iti nasayat asursuro. Ala! Nag-cute ni baby. Ubag ko ma. Bayam, ta nakaturog pa'y laang. Oh, abalayan. Ata kayo gayam. Ay, wan, Senyor Pedro. Umay misarong karan to'y apok. Apo ko ta, kunam ah. Ha? Ay, uwan, apo ko ta, kunak ko ma. Oh, Susan, kumusta mo't tanti panagadal mo? Nasaya at mat, senyor. Igagaad ko ti agadal. Ala, igayad mo ti agadal. Tapno agtrabaho kanto iti negosyo. Alaen kanto kas may sa akatalek. Huh? Basta igayad mo ti agadal, ha? Wen, senyor. Wen gayam abalayan. Ti udim iti utang mo kanyak. Saan mo nabayadan? Kaya ti ibaybayad mo kanyak, ipaay kumatlaang para kini Susan, para iti panagadal na. Ha? Manipo dita, agbalin tayo kumananaragsak, gaputad na po ko ta, abalayan. Ay, uwan, abalayan. Manang Roslyn, agyamanak ka, ha? Ngamin, no digapukan ka, saan ko kumaan na ituloy ti panagadal ko? Ngam ita, ti kabsat mon ti mangipapa ay iti kasapulam. Kat ikarik manang, agadalak ana imbag. Para matlaang iti masakbayam. Manang, apay asaan kan asuplada? Nakan-anos ka itan iti panagsarsaritam. Apay, kayat mo ka di asuplada aklatan? Ay, saan Kinapudno na, manang. Ad-addan apimintas ka, iti imanos ka. Anya? Iso nga ita, na in love ni manong kukan ka. Pagyamanak unay. Makitak itan tiragsak iti rupa ni manong ko. Iso naragsak kami mo't kaninanang. Wan, agbalin tayon anaragsak, Susan. Sorry mo't iti kalabas, manang. Gaputan na puskul ti rupak akanayon nga agkid daw iti kwartam. Idinto tapangilibrek lang kadag iti gagayam ko. Takayat ko lang tagpasikat kadakwada nga ado ti kwartak. Ngamno ita, ammo kun ti aginot. Saan akon agastadora? Nagbalbaliw akon, manang. Nasaya at launay, Susan. Maragsakan at, tanagbalbaliw kan akas kanya. Adda na pagsaritaan mi kiniminta, Angie. Nga niya, O madanin ti kasangay mo, kaya trambakan tayo. naskan ka di pa'y? Wen mangangay tayo iti party dito'y balay. Kat awisan tayo amin agagayem tayo. Mangparty tayo iti baboy. Ay, saanan? Birthday laang magparty ka ni ti baboy? Anya ko ma. Kat adamot baboy ni papa ama parte. Kinapod no na. Dayta ka no ti regalo na ken ka. Ha? Awisan ta da Frank and Roslyn. Anya? Wen Susan, umay kayon to iti inam. Nakababain mo't, no umay kami iti kasangay ni manang mo. Agpagayam tan saan ka di? O, di welcome kayo lata.
Agpagayam ta nga rudan. Sige. No di ka umay. Saan ko nga ilibre ti manicure mo ita? Anya? Ala umay kami ka ni Nanang. Sika talaga. Ala nga rudan. Agsimpakan, tadalo sa akong ti kukom. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Angie. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Angie. Agyaman na tadimaray kayo. Awatam ti regalo mi ka ni Roslyn. Ay, naggastos kayo pa. Ala, sama tayo to'y. Manumad laday tangay. Para ken ka day na. Ken kastanda ti pa nagkakapya tayo. Ha? Gusto ti asawa, Angie. Kaya't may ti makikapya kada kayo. Ariglado. Kat maragsakan iti dayta nga imbagayo. Ala, awatek dayti arigalo. Kwentas day ta at 24K. Kat sapay ko mata magustuhan. Nabalor man kan saan. Magusto aklat ta. Tinapatag, nagtaod iti puso. Wen, nagtaod iti puso mi kin ni Frank. Nugas na nga rod, umay kayo. Agsasamo tayo iti lamisaan. Rambakan tayo ti panagkasangay ko. Adeng, madam, umay kayon. Gumatang kayon iti lakok anatang. Sa diwadang itoy. Abalayan. Abalayan, si kamot gayam. Nalagip ko ti magas dito italipapangayan mo. Ket, inggatangan ka iti merienda. Hindi, pagyamanak Atoy, awatem. Agmerienda ta adwa, abalayan. Saanen, nagmerienda kalatan, tadapay pag nakita. Mala, kinakaon. Sige, abalayan. Nagpalbaliw talaga ni Senyor Pedro. Indagasanak pa yun iti merienda. Kasano, Angie? Agpakada kami matan. Sige, agyamanak iti idadar ayo. Naragsak manan apa nagkasangay mo. Agyamanak. Inton pabunyagan mi ti anak mi. Kayat ko ada kayo kin ni Daniel ti may sa aninang kaninong. Awan parikot, pagyamanak no kasta. Kanuan gayam. Sapay ko mataagbalintaan na singad iti tunggal may sa. Apay kiti na saan? Nagbalbaliw akon, Angie. Kat kastoy gayam tirik na ti agbalin anasaya at tao. Naragsak ti kaungkan. Husto ka. Kat mataginayon day ta aragsak. Nagtultuloy ti kinaimbag ti panagpuspusong. Ay, nabanlog ta at timulong anagidalimanek, Susan. Kat, anya ngay nga rod. Kunak nga minasan kan at tumulong, ngam timulong kalat tamat. Anya kuma. Tumulong at agpagayam takot nga rod. Sige. Sana bali. Tamaturog akmat diti ayan nyo. Sumip ngatan, isuadikan palubusan nga agawid. Nagmayat gayam diti balay damanong Daniel, anya. Nagado akay kayo iti aglawlaw. Naglawat ti gardenda dita baba. Nagmayat dito ayanda. Makaay-ayo ti agnaed ditoy. Iso ama gusto ti agnaed ditoy. Kanayo naktunga umay ditoy. Nangruna no awan klasik. Iti mabiit, aginrolak tumatan. Ituloy kon ti agadal. O di nasayat. Iti kasta, kanayon tan nga agkuyog. Nakaturugan ti anak ta. Iso maturog tamat din. Frank, nabanog ka nang isalakan ko na. Si kamat ngamin ti kayat na. Tano siya kat agsangit mo't. Kaslaam mo na ti aglampay. Nga ron. Ala, maturog tan. Nakaragrag sakak, Frank. Nagpay dumaaragsak ti marikrik mo. Apay? Gapot na marik na kun ti panagayat. Kan panangipatag mo kanya. Roslyn. Ay-ayatan, kan ipatpatag ka. Di nakmanasid Daniel. Diyak magustuhan ti payud mo. Anya di tabang banglom? Di ginatang mo abang banglok. Nagpabangluak tarom warta lakit nga rod.
mapanta makimisa. Jak magustuhan day tabang banglom. Apa yan? Aguray ka. Amin anabanglo kat kaguram. Di mo kaya ti angot ti bawang kanda duma pa asidain. Kayat ka di asawan day ta nga aginaw kan? Uy, day ta tipod no. Ha? No kasta? At dangton anak ta, bakit? Katwan Oh, bakit? Maragsa ka na. Di na karakupan. Ah. Jak magustuhan ti banglom. Ikasukatan day takabos mo, binukbukam iti bang banglo. Wen ka di. Sige, inaksukatan to t-shirt ko. Oh, Angie, Daniel. Nagrarana tayo dito sa simbahan. Naimbang nga orasyon, Angie. Daniel. Kastamat ka na kayo. Roslyn, jak magustuhan day tabang banglom. Ha? Ni, apay ngay, kit nagbangluntupay. May saa kang inaan abang banglo daytoy. Uray pa rin, jak magustuhan. Sapay irigalo kumakin katay maysa. Ngam saanan, tadi mo mat kaya ti banglo na. Aginaw ngamin. Iso apasensya amon, Roslyn. Uy! Congratulations! Katsika, obam ta anak mo. Wan, ita a baby pa lang. Irwam min iti simbaan. Nasaya at launay. Agyaman at iti Diyos. Takamaudyanan na. Kat naragsak kamin kin ni Frank. Nagasatak. Tanasingpat ni Frank. Kablaawan ka. Kat oray siya, nagasatakmat tanasingpat ni Daniel nga asawa. Ala, umunag tayon dita simbaan. Tayin tayagyaman iti napintas agasat nga impaay ti Diyos kada tayo. Takamaudyanan na, naragsak tayon. Kaya't ituloy tayo ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Tapno da ito'y naragsak agasat tayo. Kaya't agtultuloy.